دما خوش ببینرین هیجا ایرو 28 تباخ 2024 روزان روزا چهارشنبه بویر و گشتن هری سرکی و هری پاکش همین لسراستا هریم و همجین سراستا جانی رودانه مجوره پیشکش بکن لیوای که هر تیم دست که چه سرون شید ده انجام تقنیه که لطاقه انتریا باجاری قامش داده دایی که افکری خواه شهید بود فرمانداری هیزن رزگاری عفرین جودی عفرین گوت زو یان درنگ و لشکرین دولت ترک و جتین و جناب عفرین ورم پاکش کردن. اندام کمیته ناوندی پاکتی هل امود گوت پدکی روی طاری و پاشوروی کردستانی دویل همبری پدکی هلوسته که جدی بینشان داد. اندام لجنه آسایشی و پراسنی پارلمانتو عراق علی دبیجه او دوسیا کشتنا روزنامه‌وانان بخن روزاوا پارلمانتویی. بری بینرین هجاف سرنوچین مبون اون هاجی امی برفرهیا بلتنا خوا یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن. بینرین هجام قامش تو دست بکن ایرو د ساعتین سحری ده لقامش دو بویره که تقینی پیک هات کو ده انجام ده دایی که اولاوی خواه شهید بون نه لاو ایشا دایی که خواه نه جدایی که ایشا لاوی خواه دیت لی شنیم باجری قامش تو هما لحریم باکور و روشلات سوریه جیم خمگینیه که مزن درکت کو ده انجام وی تقینا دو ولاتین لقامش دو شهید بوین ده هما یکسر پشتیم بویره جهزین آسایشی بری خودان جه بویره او گوتن ایرش به ریا بمبئی که برید عربیا وسایتا به ناوی واند هاتیه بجهکرن و تقیه یم و هر وها آسایشی اشکره کر او تکیلداری بویره دست بلی کلینه دکنه. او وسایتا شودی لطاقه عنتریه یاد که روجلاتی باجر قامشلو دما گوتقین رودا نوچگانا مجودی علی اکثر بری خدا جه بویره في قرزي كهيدا عربة جي جوري جيبو وكون جي دبنا انها افجه تي باقش كرن ده انجام ويا كده دو سيفيل قدو ولاتي شهيد بون هجار عدنان سليماني 24 سالي هر وها دايكا خالديه 40 سالي شهيد بون ده بوياره ده وبفي اوای بویار پیکات نه ام خوازن لوی داره نرینا دایک او شاهده که بویاره کو خوش لوی داره حاضر بو بگرن یاد کرم که وی داره یاد تلوی داره بو چه بو یاد ام مال رونشتی بون دنگی تقنیه هات ام در کره مالا مباي اللي سري زابق المليدي ام ديرك بازدان شرعي ام بازدان شرعي من ري سياره واغر بيك هديه وجنازاك جي بكياي هاتي بوي مليد و بيري جاملتكم بو عالمكم بونو ببيرنجي بو ده انجام تقین ده جناب ناوی خالده محمد شریف 40 سالی و لاوی و هجار عدنان سلیمان 24 سالی شهید بون. خلک گو هاتن جه بویره گلکی بهرس بون. خدای کچم دام شغل من جیش گرمینیه در کتنا ماش کدام ظلم و زورا اردوغان سر مهایا و هرو هناك تينا كشتنو بتشكي على زمانات شغل زاد دعوات الكردات كينسان. دایک شهید بویا ونج بو وچل به جای که 40 سال بين الدنيا في خراب بالسري قيمة مناي السري قلناها شما تعباي هاي وكداي هاي 24 ساعة قرقري وانا فقيرة كداوا هاي لا فقيرة وکتی دیار کرن گو افتقین دناوا مالی ولاتیان درودا. هر وکی نابند راگاندنی یا هزن آسایش هرما باکر جلات سوریه تکلداری تقین داخویانک نینسکی وشاند. لگوری داخویانیه عربه که هوندا ججوره وان لهمبری نابندا بریده یا تاخا عنتری تقیه. ده انجام ده دو ولاتیان سویل شهید بون. آسایش دازانین گو تقین ده انجام ماینه که دناوا وسایت ده هاتو بوبجه کرن پیک هات. آسایش ده داخویانی خدا نی زمان گو جبو اشکره کرنا صدمین تقینه وان دست بلی پرسینین برفره کرنه. بری بینرین هجام و یکسرم نهابری خواب دم باجری قامشتو لقامشتو جین شگانم جودی علی به مرا آمده می هول بدین تکلداری روشا داوی و 8 سال دجی بویرین به ویاویل باجر پیکتین چه بو بینرین هجارا پار و بکن جودی دمات خوش به دمات خوش به جودی شخوا سری سحاری و امان بشین چاوی هر کسی لباجری قامشتویا ورگرتنا آگاهی که باجری قامشتویا هری داویا آسایش جی پشتراس کرد که دو ولاتی شهید بونه او بویر بریا ماینه که وسیطی ده هاتی
دانین ده پیک هاتیه نه لنوا باجر قامشتو پشتی بویاری روشه که بچه آوای هیا بطایبتی ده ساعت سحر ده جی هر سکه زیده هبو بله دماتج خوش به سردار براستیجی ایرو بیاره که پر بهش لباجار قامش لو چه بو او جی کو دایکک اولاو خوا به هفدورا شهید کتن او جی ده انجام بیاره کو ایرو ده ساعت یکی نیفرو ده لباجار قامش لو به طایبت لطاقه عنتری یا لباجار یا نورستا باجار دا چی بویه کو عربه کاتبو تقاندن جخوا هری داوی هیزن اولکاریا هندرین آوا کروشلات سوریه ناوان داوانا راگهاندنه راگهاند کو او تقین بریا چاندن ماینه که پیک هاتیه جلو را جی هشیاری جی دا کو بویرن بویرنگی گومانا گو شک هبن کس جی کاربن آگاهی یکسر بدن آسایشه یعنی ابدمکه کو بالافرین دولت ترک براستیجی سر هریم بطایبت سر قامش لو رانا وستن روجانه بالافر دگرن ساعتين سبايا حتان ها دگرن لآلیه که دنجی بریا سیخورن خواه بریا میت خواه بریا چاندنا ماینان ده عربین کسی ناسکری و کسی کو کارو خباچ بونا و شورشه دکن دخوازن وان بکن آرمانج و اولکاریا و هریمه تک ببن جبر و جبراستی جی چاو کو اف بویر پیک هات جبر کو یاده خالده آچل سالی کود بویر ده شهید بو اولاوی هجار کود انجام و بویاره دا شهید بونی یاده بخوا خباتکاره که کود ناو و شورشه دا مهرا خواه دیرو که خستیا کانی بویا دناو خباتین جندا کار بکج لورا چاوا اف بویر پیکات کنگراستار آباجار قامش لو بطایبت لناوند محمد شیخ و یا باجار داخویانی یک دان هلوس نشاندان پشتی ویجی مجلس باجار قامش لو دناو دا حوالین شهیدان حوالین کسین کو شهید بونی مالباتا شهید مجلس مالبات شهیدان لجهه بویر بخوال تاخا عنتری جهه کو بویر پیکاتیا وان جلوه داره داخویانی بریا نشاندان هلوسه که اف داخویانی هاتا داین لجهه بویر نهاجی وقاوندی بینن ام دبه کونه شهیدین کو ایرو تقینه دا شهید بونه ام جهه کونه سرساغیه نها نو کن هاتا داین کلیک دن و مجلس مالبات شهیدان جواره و داره و شهیدان اعلام بکه لهنا عالیه مراسم ده هین شک خویا نبویه هگر مراسم سبه پیک وره آنها امن ها بکاربن آگاهی که جوان جوار بگره او چند کلیان دن ورن و داره او جی داخویانی بدن و شهیدان اعلام بکن نها به مرا سیاست مدار یوسف کتب مرا حاضره بطایبت امی هلوس طویل همبری و بیارین کود هریمی دا چید به بگرن کرم کور دست بی برا سر و سر مالبات سر گلی کرد همو صافي سپاس دکم براستی نها افدمك الدولة ترك بطيبة دنافا في مهيدان بيجن دنافا اف چند روجين درباس بويدا گلك دور لقامش لو كرن آرمانج بويرك ايروجي بيك هات راست بريا چاندنا ماينه که بولي او جيتي خويا كرن بريا ميتين دولة ترك اف يك بيكتين ون با بويرن بويرنگي چاوا دي بنن هل وستك چاول دجوي نشان ددن شخو دست بکه ده سرساغیش بنا گلم اتوایی سرساغیش بنا مرباطا شهید من ایرو بکتن شهید دایکا سلیمان بکر خواهجار وک مالکی ولاد پاریز اف دایک دنوا کار و خباتن شورش ده جی خوا گرته بو همجی کره وینا ده همی خبات وقت بجه ایگ دکت سر مل جوانا ده وانجی ارکه دکت سر مل وان ده پکتانی لیاما انسان سیویل بون انسان مدنی بون ام بجن هک دولت ترکیه ده بجه تموتم از قصده هدف دگرم یانجی از کسین وقت بجه ترور هدف دگرم اد بجم دولت ترکیه ده ویده کده کاری تروریه او بخواه او دولتا گوه ارهاب بکارتینه او دولتا گه لسر سویلا ده همه هلاده ده همه پرچه کردستان دست ببیجم ترور خو لسرگلی کرد دمشاندن به تایبت یعنی ویا ایرو بویرا گویرو نبویرا کی جدا بوجه بجن جکار گماره گو دولت ترکیه افسری چند سالا دی وی ولاتی ده دمشاندن یا جن بجن باشور کردستان ده یانجی ده باکوری کردستان ده یک جوان کارایه ایرو ایریشا وینا لسرور بردوام کرنا وان ایریشه گفسری چند سالا دهندر روجاوای کردستان ده ام بیشم تیبت ایرم دولت روجاوای کردستان ده دهندر سوریه ده ام بیشم ایرم دقامش تو ده تاغ عنتریه ده رونشتین ویده کنه شخو تاغ عنتریه ناسکریه به قهرمانتیا خو بلهنگی خو به صدق شهیدن بن آخ کرنه ناسکریه بلهنگی خو د شورش ده جو در وی وینا بیشم د چای آزادی ناسکریه لی اما
ام بیشن دولت ترکیه وی کاری گماری گدکه و ریشکرنی خو هدف گرتنا سیویلا گدگره و بری چنداک یعنی بجعین جگی رو اف هدف گرت پشتی ویناب چند گاوا ندور یعنی تبد پنجی گافتنه دیسا که سهره کی سیویل هدف گرت دیسا که او سهره دیسا که کلکا نخوشخانه دلو چابو دیسا که نخوشخانه ام بیشن سرطانات وانا کلکه دبو او تجاری مراعاه مثلا ناکه ام بیشن مسئله خوی اخلاقی مسئله خوی انسانی جواکی دوانا د پر لبر چاو ناگره اساسا او دجی و مسئله تدی او دجی مسئله جواکی دجی مسئله انسانتی و نکار اساسا دولت ترکیه د دیروکا خو تفدیده دوری او هیمن ام بیشن مروحیه دوری ونایه جبونا وینا جبوه سوزك تشاوا من ددن باش شهيدانا وجبو طول هلدانا وان شهيدانا وني خباتك تشاوا بدن مشاندن باويكي كرچ بردمامج گلی روجاوا ج گاوا یکه د شورش د دما گدس پیکر سوز دا شهید خو سوز دا سرکاتیا خو سوز دا گلی خو گوتنگ امی بردوام بکن دیسا که ایرو درکتنا گل لویده که د جی بویره ده و هاتنا و بنکون و تفدی گل دیسا که وی به سوزه ده سوزه بردوام کرنا وی خطه ده سوزه انتقام ده یعنی نممکنه گواهش دولت ترکیه را هر سری حتانی کنگی بیرنگی اوجی ارکه که دکوه سر ملی وان دولت دامن گداندره سوریه ده ایرو داندره باقی سوریه ده گرک سروینا بسکنن بتوندی سپاسیوات كن جارك دن برا سري حمو كسل صعبه سپاس خوش و سری وی صافه بله سردار اف بو هلوستا گلین هریمه خلکن هریمه سیاست مدارن هریمه دجیوانی رشان وكما قلت مجي وك آگاهی خاص مجلس مالبات شهيدان ور بگرن به کامراسین و کنگی و ساعت چندا پیک وریا لحتى انها آگاهی تقاز نگشته بردستمه او انها پشتی چند کلیندن ورن وداره شهیدن ایرو اعلام بکن و ریا ورجی و اشکره بکن و مراسم کنگی و چاوا پیک وریا بله بفي هواي ببراستيجي وكم يفاني ماجيكو تخا عن تريب لهنجي اخوا بجوان خوين ولاد باريس كود نافا شورا شيدا خباتك دانا مشاندن شهيد بوناتي ناسكرن ايرو اف بيارا كو بريا چند روجان ديسا بويارك لو داري بيكات اف بيارا دو يمينه كو لو داري بيكتيه خلكن فيدا فريجي وي سوزه ددن كو اوي تولا فان شهيدن خو هلينن بكاري خو بخبات خو بشوباندنا ريوانا بله دود علی نوچگانا مج باشری قامش دو تکل داریم ایریش کو پیک هاتی او حلوستا خلکی می قامش دال دجی وی ایریش جیم آگاهی به بینر مرا پار وکی جودیم بجن گلک سپاس تکل داریم زانینا مراسم جاگر کو آگاهی چی بو امی حول بدیم بریاته جاری کردن به بینرین خو ین رونهی تی ویره پار و بکن بلم جمو مالباتن شهیدان ین کو دیریش ایرو لباشری قامش دو پیک هاتنه سرساخی دخوازن او لگلک آلیندن جن باشری قامش دو ما پشتی بویاری حلوز درکت کو یک جوانجی مجلس باجری قامش دو هزن لپش تقینا لباجر بتوندی شهر مزار کرو گوت امین نهلن سیخورین دولتا ترکیه رحات رازن کنگراستار جید بیجه اوی به فلسفه جن جان آزادی لدجی ایریشان تیب کوش مجلس باجار قامشلو دجی هدف کرنا عربین ولاتیان لجیه بویری دا خویان یک دا نمايده بسكنه وافقل لطول هلدان الشهيد خو بقري وافدايك همشين الشهيدة باب الشهيدة صاروك الشهيدة نما قبول بكن وإيد الدولة تاتيك حساني ولي سبيل الموتايك المو صاروك ما الشهيد بيخي والدولة تاتيك تاخر نريل عن تريه ناس ناكي شتدي وي سيخوري وي العرضي واي قود ديدا اما نهي للقويدة ودمالي خود الراحات رازن مجلس بانگ الولات جهان کرکو بر خدانا گلی هرمی جبیر نکن کو او جتروری خلاص کرن ويد هندوي الالمان زانبين قوان كسا بالشوري خوصر زاروكي مجد كرن بلا فينار بچاني خورتر باسكن بلا في قلي ببينين بر خدانا بيقالي ناس بكن آخا بيقالي ناس بكن في ملت إنساني بنشخاصي بر خداني برودة قليا دبر جهان حميدة قليا بيدنقيا أمريكا وروسيا دهندل رجاوي كردستان باكون السوريا دا تم معنا خوا آريكاريا دولة فاشيا تركا ساتا كوشيني بلند به حركو آستا بر خداني خورد به حركو آستا رخصن بوينه بر فرهد به حركو آستا زانسته مزند به هر
هركو ام دبينن استا ايريشن دجمن استا ايريشن قركرنجي لسر في شورشه لسر دسكفتين شورشه زيادة تردفه اف هلوس جی آره و بر و انزامین کنگراستارا جنان ایریشا لقامشلو بتوندی شرمزار کرو و پیامت دو کس نکاره ایراده جنا آزاد تیک به بدان. ریوبرو اندامین کنگراستار لباجار قامشلو داخویانی دان. جنان دانزانین کو دیریش ده هوالوان خالد محمد شریف 45 سالی و کروی هجار عدنان سلیمان شهید بونو گوت. آرمان جایریشین دولتا ترکا قرکره تیک برنا دست کفتین جنانه. جبروی پیشن گن شورش و گلین لدورا فلسفه جن جیانا آزادی کن بونه دکن هدف. ما ترسيا دولتها ترك وهفال بندي دولتها ترك دي درجة كده أوي كوش سيستما جن ياكو بيشنكتيا ويدك سيستما آزادي ووكفية سيستما ديمقراطي وآجيتية دي ترسي لو ما جي في سيستما خطرية كي مزن لسر خود بينا وروج بروج اريش ان خوي قركرنه اريش اخوي داقر كريم اريش اخوي بين عبر لسر هرم ما ودس كفتية ما زيادة تردك هات زمان کو دایکا خالیدا یکیش پیشنگین جواکی بو او بولات پاریزیا خود هات ناسینه. داویه ریوبرو اندامین کنگراستار تقص کرن کو او دجی ایریشان به فلسفه جن جیان آزادی حتی داویه تی بکوشن. جه فرماندارین یکینین پاراستنا جن یپ جه نسرین عبدالله راگهاند کو جه همو دمان بهتر پدیوی باوا کرنا انیه که یا هفبش یا پاراستنی هیا نسرین بانک له همو جوانان کرن کو لدجی هر جوره ایدشان خوا بری خستن بکن و خاکا خوا و پاریزن. شرکت جهان یکمین دویمین ji fermandarên yekîneyên parastina jinê pejê Nisrîn Abdullah têkildarî şer û bandora wê ya li cîhanê bi taybet ser jinan axivî. Nisrîn Abdullah diyar kir ku şerê cîhanê yê sêmîn li dar e û niha her kes di nava pencên qirkirinê de ye û divêtî bi parastinê heye. em xwedî stratejiyatên xwe parastinê bin. Qasî ku tekoşîn ji me re gerek e ji bo pêşveçûnê û rûniştandina hêmanên demokratîk û sosyalîst ji bo jiyanekî nû ji bo cîhanekî nû xwasî gerek e em mekanîzmekî xwe parastinê bidine çêkirin ku nirxê em bidine avakirin em biparêzin. Nisrîn di axaftina xwe ya li gel ajansan û jinha de balkişand ser şoreşên azadiyê. Her êrişekî xwe vî sîstemê ku aqlê zilamtiya serdest temsîl dike her carekê êrişek ser me kir parçek ji me dizî em jî gerek e her kîliyekê şoreşekê bikin parça xwe bizîvirin. Fermandara YPJ da xuyand ku ji bo wan wekî jin mijara parastinê mijarekî jiyanî ye. Tekoşîna parastina tenê nasnamê em nakin yani. Em di parastina xwe de em parastina cîhanekê dikin. Di parastina xwe de em di parastina demokrasiyetê dikin. Di parastina xwe de em parastina sosyalîzmê dikin. Em parastina xwe de em parastina komünalîzmê dikin. Em parastina xwe de parastina hizûra însan dikin. Hizûra civata dikin. Hizûra gelan dikin. Hizûra jinan dikin. Nisrîn êrîşa li ser dêra zorê jî weke êrîşa li ser şerefan tewî ya Sûriye pênase kir. û gelê rojhilata navîn gelê Sûrî jî gelekî bi namûs e gelekî bi şeref e gerek e bizanin çawa heyfa şerefa xwerakî em xwe bi rêxistin bikin intîqamek em hevgirtina xwe çêkin intîqamek. Fermandara YPJ dawiye anî ziman ku ji her demê bêtir pêwîstî bi eniya hevpar a têkoşînê ya jinan û gelan heye. Bandwazî ji bo keç û xortan heye. Em hevre em welat biparêzin. Em gelê xwe biparêzin. Em nirxê xwe yê dîrokî hevbeş em biparêzin. Di nava demên dawiyê de hêzên rizgariya Efnê û taybet di meha tebaxê de çalakiyên bi bandor li dijî leşker û çeteyên dewleta Tirkiye ne tenê li herêma Efrînê li herêma Bab, Ezaz û Marê pêk anî di van çalakiyan de derb li ser derbê li dagirkeran hatibû xistin hema piştî van çalakiyan jî weke kanala Ronahî TV me hewl dan bi fermandarên ji fermandarên hêzên rizgariya Efrînê Cudî Efrîn de têkildarî hem çalakiyên ku pêk anîn û hem jî rewşa li wan herêmên dagirkirî agahiyan werbigirin
تک هر سروی مجاری جودی عفرین جاری کردن به ریا قنال مرونهی تیوی تقاضی سرویه که دیگه لدیج پولیتیکای بهیوی کرنه ین دولت ترکوچتین و ین لناو خاکا عفرینه اویم هنتی کوشینه خورتر بکه هر وها جبول لشکر اوچتین دولت ترکیه جید بیجه زو یان درنگ اوه عفرین جاری کردن جقریجیا دولت ترکوچتین و ورا پاقش کرن. عفرینه ام هزا حساب پرسینن نه دولت ترک نه چتیوان گرک سر آخی نمینن یا اوه خواه بچن یا امی اونا درخن. ji fermandarên Hêzên Rizgarî Efrînê Cudî Efrîn bi vê gotinê peyam da dagirkerên li Efrînê. Çav ku Efrîn ha dagirkirin hayna hesab dipirsin, em tura şehîd û gelê xwe ratkin, îro şûn ve jî ew têkoşînê bênaber bidume. Cudî Efrîn bersiva pirsên televizyona me Ronahî TV ca û destpêkê balkêşan ser berxwedaniya gelê Efrînê. Ve gelê Efrînê jî nêzî heft sala bênaber têkoşîneke. Milek de ew qas dagirkerî, kuştin, katliam, girtin, tehdit ser gelê me heye, zehmetî pir mezin heye, lê rexmê wê jî berxwedaniyekî bê hempatê meşandinê. Wek gelê Efrîn, wek Hêzê Rizgarî Efrînê em bi hev re heft salin têkoşîn dikin. Îro şûn ve jî ew koşîna me dewam dike. Efrîn balkêşan ser êrişên dawiyên dewleta Tirk li herêmên dagirkirî û berfirehkirî û berxwedana hêzên wan li dijî vê dagirkerî. Vê pêvaziyê dawî de dewleta Tirk êrişê xwe ser herêmê me berfireh kirin. İnsanê me ku mala xwe de, civaka xwe de rûniştê, kar xebatê xwe dimeşînin, tên hedefgirtin û tên şehîd xistin. Çav ku Efrîn ha dagirkirin hayna hesab dipirsin, em tura şehîd û gelê xwe ratkin, îro şûn ve jî ew têkoşînê bênaber bidume. Çerçeva parastina reva de em xwe û gelê xwe biparêzin. Servê esasî yê Efrîn dagirkeriya dewleta Tirk nemîne. Ji bunekê çav ku destpêkê heya niha çalakiyê me didumin, îro jî bidume. Cudî têkildarê çalakiyên dawiyên ji aliyê hêzên wan ve hatine li darxistin jî agahî da. Me ji wekî Hêza Rizgarî Efrîn çalakî pir bandor darxist. Hêzê wan nekarî berxwe bidin. Gelek aliyan xwastin ku birevin, bes Hêzê me Rizgarî Efrînê ew çetê ku ser axa me, ser welatê me ceza kirin. Ketin noxtê wan de derbê mezin wan xistin. Gelek kuştî wan çêbûn, noxtê wan hatin paqişkirinê. Dewleta Tirk dixwaze hêviyê azadiyê serketinê bişkêne, em ji wek Hêzê Rizgarî Efrînê, wekî gelê Efrînê, eksê wî em ê hêviyê azadiyê serketinê bilind dikin. Efrîn ya gelê Efrînê ye. Hêzên ku dev hatine, hêzên biyanî, wek dewleta Tirk, wek çetê wan cê wan Efrînê tune. Îro şûn ve jî bi taxtîkê nûjen, daha planekî xurt, daha rêxistinî, tarzekî nûjen, em ê bersivê daha xurt bidin dewleta Tirk û çetê wan. Cudî bi gotin dûriya nêz Efrîniya Efrîniya me dawî la xaftina xwe anî. Fırsatên ku tarîxî pêşiya me nin. Demek Kurd de jî dibe, pêşerû jî de jî dibe. Ama a taliyê de em ê Efrîn rizgar bikin. Tu cê dewletek ser خلک باشری گرکلگی بجداری مراسم خیابی یا گرلی هپگی شهید özgür Tolhuldan بون او مالباتا شهید به تنین هشتن. گرلی هپگی شهید احمد عبدالرحیم محمد ده بیستو هفت تیرمه هیده لمتینای شهید بوم. به صدان شینین گرکلگی رمیلان چلاغا تلکوچر دیرک بری خودان بن کنه سرساخیه. لسر نویری و بریا خسر کنان برکات آخوی و گوت ایریشین دولت ترکیه دایکرین لهمبری فلسفه هبونی یا ریبر آپو تمثیل دیکه امیتی کوشینا برخودان خواه هین خورتر بکن. باوی شهید özgür عبدالرحیم محمد جگوت ام سوز دن که امی ریا شهید özgür ریبر آپو او گری لابدومینن. داویه ده وثیقه شهید özgür Tolhuldan هاته خواندن و را دستی مالباتی هاته کرن.
بری بینرین هجا و تکونو چگهانم جودی علیانی زمان مالباتا شهیدان سازی مالباتین شهیدان بن کنی سرساقی نها کمبون او تکیلداری بویری جه داخلینی ده ام به هبرلی تماشا بکن. دقیقی ریزگرتن سرجانی شهیده بسکنن. شهيد نامرن نافي مجلسي مالفاتي شهيد قامشلو حمو مؤسسات إدارة ذاتي قويروت قامشلو دكارو خباتي كن أم إعلانا هردو هفالي خوي شهيد كن هردو شهيد مي سفيل خوشكا خالدة وكوري ناكي هجار ام علنا وانا كيتكن وام دولتا تركي شرمزار دكن وامش دولتا تركي رج اردوغان بجن وسيخوري اردوغان جو ايرو دناف قال لي مدى بدها هنا الهر دريجي هنا ام جواسي خورا رج بيجن اميل برخو بدن قال روج افا دفع دعوي ناقري ابدع بكي حتى داوي مضواز 10,000 شهيد وزيدي بيشتو 5,000 شهيد بريندار دانيا ام مستعدن قو ام حتى حفتي صالي يجي ام شهيد بدن ام بدو في دعوه وناخر ام بيجني دا طيارتا فروكتا تشتيتا سيخوريتا ايرو قدناف قال مدى فال تشتي خراب دكن ويبسرنا كفن وارادا قل او ارادا قل قو ايرو الفيدي جيان دكي او يبسر كفي قوبخينا شهيدة هاتيا أفاكرن أف إنسانة مدى إنسانة سفيل بون دايقك سفيل خودي چارب زاروك خورتكي دسبكا عمرينا كي إريشة دولتا تركي درياسي وخري خورا أف ما شهيد كرن أم سوزدن قال لي خوا قو أم دو شوبافا شهيدا بن أما أمج بانقا ما دولتين نافنتي بطيبتي تحالفات دولي قو إيرو أم ويناكي أم دبي أم هفكار تجي داعش سرفي خاكاني براستي موقفي وانا موقفك كينا باشا قوة تحالف روس أمريكان هركسي قود فردا قود بي أم تحالف بقصة ديرتكن إيرو خطرة هري مصن سر جيهان الساغ داعش بو إيرو أوروبا داعش يانتكي بروجانا كسيواي سفيل بكيرا بريندار دكي او قوتا هري قد روجلاتان نافين دا بطيبتي سر هر چار پارچه كردستان داعش او قوتا هري مزن قد دولتك وكا عراقي البرخو ندا جنا كرد خورتي كرد قلي كرد او تنظيما هري قمار تكبر بانقاما حمو دولتين نافنتوي هيا قد سي خودين صر ضميرو اوجداني خوا بيش دريافي قلي ما بكن اف قلي قهرمان قو ايرو 12 صار البرق خدتي دجي في تنظيمات داعش دجي دولتا ترك ايريشا دولتا ترك بروجانا دجي سيفيل دجي حمو مؤسسات مدني دجي جنيما دجي هركسي ما اب ايريشا هناك بروجانا بردمان كن وداري شعبي قوات تحالف جو ايرو بحر تشتيخوا ايرو طيرك جينكاري سرخاكار روجافا دركفي جو علم التحالفات دوليتي نبي وروسا مع الاسف اركي خو بيك ناينن او جاتنا مصالحي خو وردت مشينن امام جوارد بيجن قال لي روجافا قال لك برخدايا دقا بيشيدا وحتى ناجي وام مستعد هر تشتي خوجي برخاكا خدا يعني تشتك بيشام انا ما يجبر خداني بيفا واميل برخو بدن تشتك بيشام انا ما يجبر خداني اميل برخو بدن حتى نقطك خوين داوي لا شيء ما ذهبي حتى قو حتى سريكانيه وعفريني وقريس بيواجي رزقار كنت سيفا شتين قريجي قمار جارك دي تري سرساقيج مالفاتي رتخوازن جحمو قال لي ما حاضرة جحمو قال لي كردرة حمو قال لي قوسر فيخا كجيانت كي بحمو قومياتي خوفا بعربي وخوفا بكردي خوفا بسرياني خوفا جارك دي تري سر شوبا شهيدي خود مشن وشهيد نامرن
بربینرین هجاف داخوینیا زندیا کمالی تماشا کری یا سازی مالباتین شهیدان بو تکیلداری ایدیشا کو انگو تقینا کو ایرو لباشر قامش تو پیکاتی د انجامی د دو ولاتی شهید ببونش خو باوا که اشکره جاره کدن سازی مجلس مالباتین شهیدان آن زمان که ویل دژی وان کریارین هوانه وان بویرین ترورانه تکوشینا خو باوا که هین خورت دوام بکن امر چاخه دریزی د دوام کم کن چامه جی تکیلداری تکوشین و برخوادانیا کو جالیه گیرین آزادی کردستانی و لدیشی داگرکران تیم مشاندن و بردلین کوتین داینه ناوند راگهاندن و چاپمنی یا هپگی راگهاند کو لبوتان اوانی سی گریلا شهید بونا و ناسنامه وان جی برای گشتیره پارو کرد. ناوند راگهاندن و چاپمنی هپگی ناسنامه سی شهیدان اشکره کر. هپگی تکیلداری شهادت سی گریلایان اف آگاهی دام. د 31 تیر ماه 2024 ده میلیتانین آپویی یین هجا هفرین ایلم و سوزدار لدیجی اپراسیونا دجمن آل هرما الکه یا بوتانی به فدایان شر کرن و شهید بون. هفری اما آرمانج devrim جی ده طبقه 2024 ده اپراسیونا دجمن آل قادا کاتو مارینوس آ بوتانی ده شهید بون. HPG لسر تکوشین و کسایت شهید ایلم و سوزدار اف نرخاندن کرم. هفری ما ایلم و سوزدار بدهان ایرش و اپراسیونین دجمن با آوایی که سرکتی تیک برن. ده هر دفتی دلدیجی دجمن چالاکین به باندور لدارخستن و تیکنه چوینا گریلاین کردستانی جاره کیدن اثبات کرن. هفری ما بکتا خویا پیروس و فداکاریا خواه جی خود دیرو کامیا تکوشینی ده گرتن. یعنی تشتا کشمت خواستن هم بکاربن هم بیتر. یعنی گاون ماستر بابیجن. سوره جنها جی بیت شتیج مد خوازه. هپگی جبو شهید آرمانجی دیار کرکو او دلسوز نرخ گلی خوابو او ها گود. هبری اما آرمانج ده تواهی جیان خوده بو دلسوز فلسفه جیان آزاد آره براپوم. حتی نفس خویا داوی بو دلسوز نرخین آزادیه او یه گلی خوام. هفری اما به هلوستا خویا ملیتانی لهر قادا کلی بو ملیتانی کی میناک آپیکی کی و پاشکیم. بدا جیوسا مثلا تشتاکو از دخوازم حواتیه که راست از به جیانی ده هم بری هر حواله که از یعنی به دخوازم وصا بدن نشاندن وصا حواتیه که راست بمشینم که از بگهشم استا حواتیه که راست کو سروکاتی راجی بمشینم. HPG هری داوی سرساقی جمالبات و گلی کردستانی را خواست و دیار کرکو و خیال شهیدان به سرکفتن تاجیدار بکن. آگاهی این درباره ناسنامه شهیدان ده و هایم. مریم اونور به ناسنام ایلم ستیک لشرناق جدایک بو 31 تیر ماه 2024 لبوتانی شهید بوم. بتول آیدن به ناسنام سوزدار اوین لچولیک جدایک بو 31 تیر ماه 2024 لبوتانی شهید بو. هاجر تکین به ناسناو آرمانج دمیر لجوله مرگی جدایک بو 12 طبقه 2024 لبوتانی شهید بو. هفکاریا پارتیا دموکراتی کردستان پده که او هر وها ایدی چافگرتنا حکومتا عراقیاش بو داگیرکریا دولتا ترکیه سر خاکا باکوری کردستان جمترسیه که ایدیم و که ایشکش بو خلکی هری ملی هاتیه هری داویه جاره کدن ارتشا ترکیه داگیر کرد دبن پاراستنا هزین پارتی دموکراتی کردستان پده که دم وسایت سوقیت که نو یا لشکری پیک آنین کو دنوا و سوقیت خو تانک ایرشه لبنداوا دیرلوک بجاکرن کو هاتا گوتن اف جویجی جورجی ادیوی وان تانکی خوان وان چکن خوینگران جبو چپرین گریلا او لدجی تونلین گریلا بده بکارانین هم وقتی وی که آگاهی که دنیا بالچش او مترسیدار جی او کو ادی یک کسین بنامالا مالباتا بارزنی کشخوا همو چکدارین خوین تایبت هجی ادی باوا که راست هزین خوا خستیه بن خدمتا دولتا ترکیه دیشوا 27-28 طباخی ده ارتشا ترکا داگر کر دبن کنترولا پدکه ده لبنداوا درعالو که تانکن شر بجه کر. لگوری آگاهیان تانک جریا آسفالته دناوا باجار آمدیه را هاتن در باز کرن. بنداوا درعالو که لسر آوازه دنابرا گرین بهار و کروژارو ده و لنابندا روجلات و روژاوای زاپیه.
هاتا راگاندن گو تانکên derbasî herêmê hatine kirin û li dijî tunel çeperên gerîla bên bikaranîn. PDK par li bendava Dêralokê bicih bibû û li jora wê jî leşkerên Türk hatibû micih kirin. Hem wextî vê hat ragandin got hevpeymana Binamala Barzanî esil Nûcefî got hêzeke wê ya taybet a çekdar heye derbasî alî artêşa Tirk dagirker bû. Çavdêrê siyasî mucaşe temînî li ser mijarê axivî û dazanîn ev yek piştî li hevkirina di navbera Iraq PDK û dewleta Tirk de pêk hat. Temînî diyar dike li gorî li hevkirinê hêzên çekdariyên girêdayî Nûcefî wê di kampên li Tirkiye de bêne perwerdekirin û dibêje ev pêşhatineke metirsîdar e wê bandorê li rewşa navxweyî û herêmî bike. Esil Necefî piştî rûxandina rejîma Baez perwerdeyên wî li gel Kurdan gelek xerab bû û her tim gev dixwar. Lê piştî goçeteyên Daişê Musil dagir kirin, Nûcefî peywendiyên xwe yên li gel Binamala Barzanî xurt kir. Tanaha jî malbata Nûcefî û Barzanî hevpeymanên hev yên serekene û piştgiriya dewleta Tirk dikin. Ev li bûtevgera dagirkeriya Tirk a dibin siya hikûmeta Başûr û Iraqê de berteka gel û siyasetmendaran zêdetir dike. Endamê Lejneyê Asayîş û Parastinê Parlamentoya Iraqê Talîb Yesarî têkildarî metirsiya encama dagirkeriya Tirkiye ji medya Iraqê re axivî. Talîb Yesarî hişyarî da got hejmara hêzên Tirkiye ya li Iraqê roj bi roj zêde dibe û got Tirkiye çekên giran wesayetên zirxî û leşker aniye herêm û Iraqê. Ev sewqiyeta leşkeriya Tirkiye cihna razîbûnê ye. Di vê çarçovê de Parlamenteya Iraqê Talîb Yesarî daxuyakirin got dewleta Tirk serweriya Iraqê bin pê dike û dawiye destnîşan kir got ji bo xelkê li herêmê bûye sedema tirs û xofê. Endama Komîteya Navendî ya Partiya Kargerên Kurdistanê PKK hêlîn umûd jî diyar kir ku êdî PDK di rûyê wê tarî metirsîdar qirêj û pajverotiyê Kurdistanê ya got êdî PDK ji rastiya partîbûneka Kurdî derketiye dûrketiye û ev sîfata xwe ji zû de daya windakirin ji ber vê yekê jî hêlîn umîd dibêje li dijî kiryarên ku PDK li nava xaka Kurdistanê de meşandin û hevkariya devleta Tirkiye dike divê helwesteke xurt û ciddî were nîşandan. Yani bununla avunamayız yani bu. Endama Komîteya Navendî ya PKK hêlîn umîd beşdarî Medya Haber TV bû û şerê gerîla yê li dijî dagirkeriyê nirxan. Li destpêka xaftina xwe de hêlîn umîd berxwedana li İmraliyê birêzdarî silav kir û got bêguman li dijî sîstema qirkirinê ya İmraliyê li dijî têjîtê têkoşînekî berfireh tê meşandin. Gerîla pêşengiyê ji vê têkoşînê re dike. Gerîlayên azadiyên Kurdistanê ji bo hilweşandina sîstema İmraliyê ya heyî tê dikoşin. Yapmasa da ayaktaki ölüye çevrilmeye çalışılır. Bunların hepsi devletin Kürtleri terbiye etmemesi. Di dewama axaftina xwe de hêlîn umîd şerê gerîla yê li dijî dagirkeriyê nirxand û di destpêkê de berxwedana gerîla silav kir û got yek ji berxwedanên herî biheybet ên dîrokî di rojevê de ye. Ne berxwedanekî welê ji rêzê ye şerekî ne ji rêzê ye. Berxwedana gerîla ne tenê li dijî dagirkeriyê ye ji bo diyarkirina pêşeroja herêmê pêşeroja cîhanê pêşeroja gelan gelekî girîng e. Li ser li hevkirina PDK ya bi dagirkeriyê re jî hêlîn umîd nirxandineke bivîrengî kir. PDK ne Kurd e. Ne Kurdiyetê temsîl dike ne tiştekê bide Kurdan heye ji bilî zerarê tiştekê nade Kurdan. Dikarim vê bibêjim eger rûyekê rûniyê Kurdan hebe ew jî PKK ye. PDK jî rûyê tariyê Kurdistanê ye. Rûyê tarî metirsîdar, qirêj û pajverû. Diyalektîkekê bi vî rengî dikare bêdanîn. Hêlîn umîd diyar kir ku leşkerên Tirk sed û pêncî baregeh ava kirine bi 10,000 leşker li herêmê bicih kirine û wiha anî ziman. Ev hêşmar ji aliyên wan bi xwe ve hatiye dayîn. Gelo ev ne dagirkerî û ne îlhaq be hingê çi ye? Çi eleqeya vê bewlekariyê heye? Tiştekî bi vî rengî İsraîlê jî nekir. Newêrî bike. Lê belê dagirkeriya Tirkiye û hevkariya PDK vê dike.
هێلینی میتانی زمان کو پێدێکێ ne partiyekê Kurdan e û got پدک پارتیەکە کوردان نینە ئەف تایبەتمەندیا xwe ji zû de ji dest da. Divê ev yek teqez bê bilêvkirin û li dijî pedekê çalakiyên aktiv bênekirin. Li her deverê li hemberî pedekê helwest bê nîşandan û têkuşîn bêkirin. Endama Komîteya Navendiya PKK hêlin ümîd anî ziman ku divê gelê Kurd li hemberî dagirkeriyê bêdeng nemînin û wiha bidavî kir. Dagirkerî heye divê herkes bi giranî, ciddiyet û berpirsiyariya vê yekê tev bigere. Lewma nabe ku berpirsiyarî tenê ji gerîla re bêhiştin, nabe ku her tişt ji gerîla re bêhêvî kirin. Me got şerê gelê şûreşgerî. Em qala şerê gel dikin. Eger gel bi hev re eniyekê antîfaşîst, eksenekê antîfaşîst nîşan bidin, dikarine şer bisekinînin. Kuştina rojnamavanan ên çapemeniya azad li Silêmaniyê wê bibe mijara Rojava Parlamentoya Iraqê endamê lijneya asayişê û parastinê ya Parlamentoya Iraqê Elî Nîme ev yek ragihand. Elî Nîme diyar kir ku divê di demeke jiya din zûtir de ev binpêkirinê dewleta Tirkiye were rawestandin. Endamê lejneya asayişî û parastinê Parlamentoya Iraqê Elî Nîme ragihand got ew ê dosyeya kuştina rojnamavanan bixin Rojava Parlamentoyê. 23 tebaxê dewleta Tirk li navçeya Seyid Sadık ya Silêmaniyê êrişê rojnamavanên çapemeniya azad kir. Di encama êrişê de rojnamavan Gulistan Tara û Hêro Bahaeddîn şehîd bûn. Derbarê êrişên dewleta Tirkiyên li ser xaka Iraq, taybet jî êrişa li Silêmaniyê Elî Nîme axivî. Elî Nîme destnîşan kir ku êrişên dewleta Tirkiyên li ser başûrê Kurdistanê û Iraqê binpêkirinek ewlekariya ciddiye û got. Destdirêjiyên dewleta Tirkiyê li ser serweriya Iraqê nayên qebûl kirin. Ji ber ku ev êriş gefê li aramî û parastina welat dikin û dibin sedema têkdana giştî Iraqê. Ha diyarkirin ku divê di demek jiya di zûtir de binpêkirinên dewleta Tirk werin rawestandin wiha hat gotin. Sedema dewamkirina destdirêjiyên Enqerê jî bêdengî ye. Di vê çarçoveyê de Elî Nîme dawiyê de eşkere kir got ji bo ev mijar were guftûgokirin wê lejneya asayîş û parastinê bi destpêkirina civîna Parlamentoya Iraqê re kesayetên hikûmî û leşkerî vexwînin Parlamentoyê. Rewşa tevlîhev û alûziya heya li Sûriyê hêviya çareseriya krîzê jî dûr dixe li girêspiya dagirkerî artêşa Tirk zarokekî kuşt li Efrînê jî welatiyek ji aliyê dagirkeran ve hate revandin. Li herêmên dagirkerî sûcên kuştin, dizî, revandin û desteserkirina mal û milkên şêniyan bênav berdewamin. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriye eşkere kir ku wesayetekî zirxî ya artêşa Tirka dagirker li girê spî pê li zarokeke 15 salî kir û kuşt. Ev ne cara yekê ye ku bûyerên bi vî awayî pêk tên. Li Cerablosê jî çeteyekî dewleta Tirka dagirker hewl da dest bavê ji jinekê. Li gorî agahiyên ji çavkaniyên xwecihî jineke Efrînî ji bo sînor derbas bike li Cerablosê bû. Simsar jina Efrînî li Cerablosê radestî çete Xelîl el Elûş ku wekî Ebu Elêwî tê naskirin kir. Lê çete Ebu Elêwî ew revandiye û hewl daye destbavê ji wê. Jina Mixdûr di dema êrîşa çete de derfetek peyda kiriye û xwejdestê wî xilas kiriye. Lê çeteyên din piştre ew girtine, geflê xwarine, da ku giliya wan neke. Jina Mixdûr ji bo ji girtîgehê derkeve ji neçarî $200 Emerîkî da çeteyan. Careke din li Efrînê çeteyên Sultan Murad welatiye bi navê Xebat Mihemed Hesên ê 41 salî ê ji bajarê Mebatayê revandiye û birine cihekî nediyar. Hate zanîn Hesên daxwaza mala xwe ya ku çeteyan dest daniye ser kiriye û ji ber wê hatiye revandin. Li herêmên dibin kontrola hikûmeta Şamê de jî rewş jiya herêmên dagirkerî ne baştir e. Di saetê nîvro de li paytexta Şamê dengê teqîneke bihêz hate bihîstin. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriye ragihand li Şamê erebeyek teqiya. Erebe li nêzî benda kontrolê ya hêzên hikûmetê li ser riya Şam Beyrûtê teqiya. Çavdêriyê eşkere kir ku di encamê de çekdarekî Hizbullaha Lubnanî û sê çekdarên tevgereke İslamî a Filistînî hatine kuştin.
بینرین هیجان هاجی چند نوچین کو حوالین مد توران نوچین جواکی دجمره آماده کرنه ام به هبره لی تماشا بکن. مجلس تفگرا جوانین شورشگر آباجار قامشلوی کم خباتک بسر ناوه رولا جوانان دشره گلیه شورشگری دل دارخسته. کم خبات بخوندنا پرسپکتیفین ریبرا بوین بسر ناوه یان چرسریا دموکراتیک آنجی شره گلیه شورشگری بریوه چو. دکم خباتی ده تکلداری شره گلی شورشگری سنفیزیونه که هات پیشاندان. کم خبات بنیرین و نیقاشین بشداران بردوام کر و به انجام نامه که بزایی بو. ده همان چارچوبه ده تفگرا جوانین شورشگرا باجار تربس پیجی جبو نیقاش کنا ریبازین شرگلی شورشگری سمینره که لناونده خواه الباجیر ده. ده سمینره ده بحثا گرینگیا شرگلی شورشگری ده سرخستنا شورشان ده هات کرن. سمینره بنیرینین بشتاران بدایی بو. لباجار هولی مجلس ساجنان پارتیا یکیتیا دموکراتیک سمینرک لدارخست. سمینر لهولا جوینان آباجیر بیک هات. کسی ناخبین بحثا پرزگریک و آسنگین لپیشیاجنان کرنه او دیار کرن کو گلک آلی هول دادنه بریا شر تایبت دستگفتین جنان تونه بکنه. سمینر بنیرین او چاره سرکنا پرزگریکان بدایی بو. لباجار کوبانی جبو آوا کرنا مجلس تندرستی یا کانتونا فرادی جوینک هات لدارخستن. ده جوینی ده مجارین گریدای خباتین تندرستی هاتن نقاش کرن. هروها مجلسین تندرستین باجارین کوبانی جی هاتن آوا کرن. داویا جوینی ده علاء الدین کنو و گلیستان احمد وکی هفسروکین مجلسی هاتن هل بجارتن. نفیسگاه زاروکان آناوندا چند هنری یا کانتونا رقایه آماده کارین لدارخستنا مهرجان زاروکان آپینجمین دیگه. مهرجان و بدروشما زاروک ایرو رونه یا سبینه پیک بی. مهرجان یکمین سال 2019 لرقا و طبقه بو. لگوری پلان سازیان نفیسگاه چاوریه کو مهرجان ای سال یکی ایلون دست بی بکه. مهرجان و سیروجان لکانتونا رقایه روژکی لکانتونا طبقایه و روژکی جی لکانتونا من بجه بی پیشکش کرنه. بینرین هجم لبردگی جن داویا بلتنا خود بیجین حتی سبجاری که دنورین پیشیا و بمینن دنوا خیر خوشیده هر شد بختار.